ne iđe. Pa tražite dalje, traži evo ga konduktera. Klikovac, nema veze, bilo koji klik. Traži da si... A reci, Budo mi je rekao da mi se javim. Nema je mjesta. Evo, bačeno. Nema gdje do Lutova mi ne stojimo. Zadnju kiriju, ono ko ste udes, ništa, nema ono što te čovjek ne. Ono ja platim i 10 preko. Jessica. Snima. Ništa, ali evo. Spodilice, evo. Završavamo, sam i nešto, recimo i ovaj ide i večeras, ne? Evo, najradnije večeras. Nešto? Ko veli ona, jel? Pa očili? Pa dobro, nema veze, ono. Hoće? Dobro, nema onda veze, ja rekao ovaj. Sada traje, jel? Pa činče. Dobro, onda, znači ti ćeš jutra, jel? Iduć, ali neće čarko gore, ne? Inače večeras, evo vidjet ću. Javio bi se ako bi... Sad kad gore pođeš, ja mislim da moraš ti fotografije isto ako hoćeš da snimaš. Još gore kad gore. Alo? 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 A ti si kada? Emile, Ajde. kada je? E? Makar to dobro. Šta reče? To je? Koliko? A da treći je dobio grad. I dobro onda. Evo ulazim u tunel onda, pa ćemo se čuti. Će biti duplo mrak. Ajde, čao. Nije svježe. Rade, fotografije biti isto fine vidi. Gdje je gore kad se popne? Vidim da se iskrena.
donijeti ili? Koliko je? Ne znam. Ma neću, zato što su nas ubili, neću da vidim onoliko koliko je. Me ne interesuje. Ozbiljno. Šalim se, ovo željezničar jedan iz Srbije, pa čisto za sebe snima ovo. Čisto za sebe snima ovako krug. Snimak tebe. Kako ide? Biće, nego to. Važi, ročko moj. Šta kažeš, šta snimate, a? Eto snimamo. Ko se tako. Mladi dečaci nekako nastuda. Da, ja gledam tu kemičku. Na mlađima svijet ostaje. Pa i to što kažeš. Ja to baš ti kažem. Ne smeta vejno ovdje. Ne, to možemo sve to bi ja. No neće.
Sad suze kaplju. Nema gdje čapi, tako da... Dobro je bilo. Dosta je bilo. Može li tako što? Može, ali ajde sad reda radi. Kad ima mjesta i još dok se vidi ne. Se vidi brisač. Ne znam što se vidi brisač. Ti danas noći su izdržnjati, sve baš je aparatni kamera. Sasvim solidno snima. Vidi da I može full HD onaj